Assalamu alaikum, urmattu Bishkek Haber YouTube kanalının katılımcıları, urmattu mekendeşler. Kutmanlı gününüzler menen. Bugün 14 Mart 2021 yıl hafta günü jekşembi. Riyam hafta una pazarındagı jol tandabas Lexus GX LX unaların bugünkü gündeki balarını bilip berебиз. Biz menen çok bolup turuңуздар. Tez tartууну улантабыз. Toyota Sequoia yılı 2003, объем 4 gaz benzin, $11.500 nömeri 553 89 00 98. Lexus GX 470 yılı 2007, объем 4 probek 166.000 km жүргөн, басы $19.800, nömeri 708 85 86 85. Lexus LX 570 yılı 2008, объем 5.7, состояние жакшы, $26.500, nömeri 0700 66 66 46. Toyota Land Cruiser yılı 2007, объем 4 200.000 km жүргөн, обмен var, $27.500, nömeri 505 00 38 00 550 55 55 75. Lexus LX 570 yılı 2010 5.7 152.000 km жүргөн, коробка автомат, свежий перегон, bas $30.000, nömeri 0772 70 37 38. Бул жакта сиденьялардын артыда мындай мониторлор бар, кожаный салон, мультируль. Bagajı sonuna geldi. Toyota Land Cruiser Prado yılı 2011, 3 объем dizel, коробка автомат, расход $10.12 $24.000, nömeri 705 55 95 59 705 55 85 59. Toyota Land Cruiser 150 yılı 2011, 3 объем автомат, probek orijinal, bası $25.000, nömeri 0700 11 06 20. Toyota 4Runner срочно satılат yılı 2003, 4 объем автомат, срочно satılат $10.000, nömeri 709 13 13 39. Toyota Land Cruiser 200 yılı 2008, 4.7 автомат, probegi orijinal,
23.800 dolar, nomeri 708 00 86 80. Toyota Land Cruiser. Yılı 95, 4.2 mexanika 5 stupka, rasxod 10-14, Jakşa balda dizel 10.500 dolar, nomeri 0500 80 76 10. Lexus LX 470. Yılı 2004, 4GT avtomat, 18.000 dolar, nomeri 0500 11 55 13. Lexus LX 470. Yılı 2006, 4GT avtomat, barda özünükü, 23.000 dolar, nomeri 559 87 77 79 0700 11 01 18. Lexus GX 470. Yılı 2006, 4GT avtomat, 164.000 km жүрген, Amerikanes, 17.900 dolar, nomeri 707 94 82 36. Toyota Prado. Yılı 2005, 3 avion avtomat, 5 stupka, dizel, rasxod 10-12, 15.000 dolar, nomeri 0702 67 11 68. Toyota Fortuner. Yılı 2006, 2GT avtomat, rasxod 10-12, 10.500 dolar, nomeri 706 74 13 69. Toyota Sequoia. Yılı 2005, 4GT avtomat, gaz benzin, rasxod 12, 260.000 km жүрген, 13.900 dolar, nomeri 551 57 51 51. Salonda ko'rsatib qo'yaylik. Salon bunday kojinli salon, multirul. Toyota Sequoia. Yılı 2008, 5GT avtomat, çıtırıvıdı. 2 aldı tarta turgan arka çıtırıvıdı koşa turganı var eken. Bası 24.500 dolar, nomeri 0700 00 29 22. Lük var, kamera zadnего вида var. Lexus LX 470. Yılı 2000, 4GT avtomat, 11.100 dolar, nomeri 555 00 54 81. Mercedes GL 450. Yılı 2007, 45, Родная краска, расход 14,
ne Bitaya 11.300 dolar nömeri 707 34 96 95 sırasına satılады eкен. Lexus RX 330 жылы 2003 пробег оригинал. Машина жакшы абалда, без улашений. Басы 11.300 доллар, номери 702 15 51 66.